Kabarnihat kabala jutip kum kawai niki jaka khayi kabahe ha ka themri bhoi kalong kawai niki jaka kabaki patba kibun kam ban mare ban kamai kaji bat kaderu kawai niki jaka babon bha ki karkhana kalayo nam kum kawai niki shnong bajabo tam hakari India bat kat kum ka air quality index kal air ha ka thain barnihat menta kalanang jabo bat don jingma ki patba ki basyong basa ha ka tega jaka namar ka tedam ka ba mi na ki karkhana kalanang shirkhe bat penlong ya ka than barni hat hi barok kawai bandum lenter kumbalong ka nongba Delhi laru ban kedaw hang ni bakal air jabo ka ba mi ha ka than barni hat kamde tang na ki karkhana ka jilla Meghalaya henre wat ki karkhana na ka jilla Assam namar ka than barni hat ka don ha khaput ka jilla Assam bat shibun ki karkhana wat naga jala Assam ki don hagate kathan. Berat jabok orang tay berat jabok pasal tu salah kayak isan tu ke besar gitu ke water pollution kan dong tingkat kawan pik sanj पानी भी पूरा गंदा हो गया नहीं तो इससे ज़्यादा बहुत साफा था अभी देखो ना पूरा गंदा है Unong tho khubor jong umau phor ulahyar shakathain barnihat banlap ya ka jing e ka bakumno ki patba ki im hapring ka jing e ka bakraw na ka jing jabo batling ba ka ni ka video laru ban sakhi ba ka jing jabo kala long ka bashir khay ha ka baki tedam pui pui ki hap shakiyeng ki sam jong ki briu kumba hap ka yor bat laru ban sakhi baki jing thung jing tap la sop da ki tedam ki bayong ngan ngan bat ki ba bitna ki balakta shikade ya ka jing im ba man ka sngi jong ki briu bat kumjoru ka kamai ka ji jong ki निकल हो गया कपड़ा सुखाने भी नहीं सकता है पूरा बदन में पूरा मर जाता है लोग कोई सब्जी नहीं होता है कुछ नहीं Kajing kiu jong ki karkhana ha ka thain barni hat kalakta shikadei ya ki patba khamtam ki patba nong shong shnong jong ki shnong madon marjan bat ki te ki karkhana kum ka dehal bagan harli bagan nong kerla mikir bat ki wei ha ka ba ki yeng ki sam ki jingthung jingtab ki madan madia la sop da ki tedam yong bat katnu kalong ka jingma ya ki patba ki ba im bat ring men sim man ka sngi ha ka te ka jaka bat dang ha ki ne ki khndiat sngi kala penboru ya ki patba ka te ka than ban mi sha surok ban persha bat pertashla halor ka jingklam akor jong ki karkhana ban dawaru na ka sorkar baka de ban pet benya bat ban pelong ka jing tokit bat te lakam ya ki te ki karkhana Habis itu mana tengah? Habis itu mana tengah? Unong tho khubor la yoru banya kren bat ki nongrap ha ka te ka than ki ba pen pau ka jing e ba ki yakendu man ka sngi ha ka jing im ka jongki ha ka ba kim not shu wat tang ban pinmi bat pinyele kai ki khon shabar namar ka jing jabo bat sata na ki pum ba yongan ba her na ki karkhana bat katno ka long shisha ka jingma ya ka jingkot jingkhia jong ki patba ki basyong basa bat im man ka sngi bat bon na ki patba ki yo ki jingshitom ki ba pher kum ka jingpang bampong ka jing e ban ring mat penhiar ban sim no lor ki we de
Kumban syukdo hangni bakat kani ka jing jabo kampat juwanja hakini kisnam balalet no ha ka baki nongrap kwai nongrap chur nongrap tempo menta ki don hapen ka jing soksat bat ka jing yam kthang ka bakrao namar ki chur ki jhep bat ukwai utempo kim don dor shu tam uno uso kasaka jong gini ki krai jaka ki karo ki ai balai yani tre ngathit uno uso dalam bagi kun ki siul jong hi gini nasnong ngan sa te nong mai jan thanan mlong so tung poro ni hap sai tung po herum ju yo ni hap sai nem no nam sai mdon nong thit su nin bam dei sai ka yin ka sam dei vậy mình ta kini ki ong ni entre wan tre su resene namar ba ni kejit ya kan negal er kamdai sisa ka basuk mo ban kejit ya kan negal er ki khulung badang rit dang rit ki perhat basuk kin le school ha ka te ga school don bosku man gas ni tan ya ka to kan nos nem kin ne wan ni ki bal hela san rong stom kamdai ga basuk ring ut ya no kan ya non le ut ya non le nam khaddu te ukun khasi jongi ukun karo jongi hab lai bela bad uno khar kaya ban sai panchana kata dam lai kam lai mar maki te kidon kabor ki bu ka panca kor kabor ka bahe ka ba fitre de kini ki factory de kini ki mil ki bahe rengi pa nya balai la su don so jaka bangin yo arpo berni ini yo sipo berni Andi sepi ke basuk yang ini bang. Talada kinong mek man ki yo sngo ki yo layo sngo lada kim yo i te tip makiru kidang yo nem ban som suki na mar ndala ngyo pai ba te wa su sakma namar ba jadi yo som suki jongki dei no pai ba te inde resimen ndala ngyo pai ba te ong poisonoro untuk su tadem ke te kadon kabun hane boni jungi temo ki jabo ki pum babun ki factory long jingjar hi ke mangi rumo kendet ni sem jing hi abang nyale kumno pade mangi beri angin keren ya ke mo abde ban tip kine gi ban nong mi khman ken sakman ni ring sem jing bai ken ka pum ro kabun ka jing sma ka jing jabo ka tadem mo kabun bai ken nam ta jungi ring sem jing bai ya ka ying ka semro ya ka ki ni badi batir ki jan kine bar ki pum ki tingit mo ki hel ngir ka kata hi ong tharai mo kabam kadi ki ki binong song dukan na tinggi song seruk se tu kabam kadi de kim tap bahar kim ayu bahangin bam ngir kan jabo hi ong kan kata hi ong tharai jung mut jong ngai si os ngom ngai tharai bam tip syu katar ka bade ni ka bam de no mo jing karpat tolong ni karpat ya kene kin ba semua bahalong ba kumta kin makin yale kin kuno ban le kan ban pendunai kan jing jabo kan jing pom na snong jing ni kin kata kin akwa mo ni karpat kata ni ko bang nem pade te ho nya sutu ila dia ba kan ni ka jing madong bang don ka jing dok sedem la ni ka jing plot it khot men jika don sisa ka jing thai ka ban jing sim ha wan ka jing sma jing jabo ni snoi tu ka jing hao jing sma ke ka don sisa ka jing thai ka ban jing simที่คำตามีคลุงเลยกันโนมคัดนี่ปลาบางบาทนี่สโนดอนกับจริงรถกับมันจริงเสียมอยู่วันเป็นแฮมเสียมในวันเป็นจริงสมานี่มลายกับมันชะกัน तो हम देहल का यूथ का प्रेसिडेंट है तो हम लोग अभी यहाँ में रहने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है क्योंकि हम लोग का उमियम डिस्टिलेशन है ना जो मेन हम लोग को बहुत अफेक्टेड कर रहा है क्योंकि हम लोग ना सब्जी लगा सकता है ना हम लोग एनवायरनमेंट को भी देखिए सब हम लोग को कुछ कर नहीं सकता तो हम मेघालय गवर्नमेंट एमडीए गवर्नमेंट से कुछ पूछना चाहता है कि हम लोग का यहाँ पे जो रिवो एरिया में बर्निहाट सर्कल में कि हम लोग को यहाँ से कैसे हम लोग को अच्छा करवाना है हम लोग का एमडीए गवर्नमेंट अच्छा करने के लिए कब सोचेंगे हम लोग कितना बार कंप्लेन कर चुका है लेकिन नहीं सुनता है तो हम यही दरखास्त करते हैं कि मेघालय गवर्नमेंट की तरफ से मेघालय गवर्नमेंट को हम लोग का जो रिक्वेस्ट करने वाला सुनिए और अच्छा से हम लोग को ये उमियम डिस्टिलेशन के बारे में अच्छा से एक्शन लीजिए इसलिए हम मेघालय गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया कि और भी हम लोग का स्कूल जाना बच्चा लोग और सुबह सुबह में हम लोग जब मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकलता है तो हम लोग कुछ अच्छा वो एयर फ्रेश एयर हम लोग को नहीं मिलता है तो हम लोग का अभी मॉर्निंग वॉक करना भी छोड़ दिया बच्चा लोग क्योंकि अभी
सब आदमी लोग बीमार भी रहे। और मेरा भी ये पोल्यूशन का वजह से ऑपरेशन 4 बार हो गया, खुद का भी शिलोंग सिविल हॉस्पिटल में। तो हम प्रूफ भी दिला सकता है, ये देखिए मेरा 4 बार ऑपरेशन हो गया, 4 बार ऑपरेशन हो गया, क्योंकि पोल्यूशन का वजह, क्योंकि खाने में अच्छा नहीं मिलता है और पानी पीने में भी अच्छा नहीं मिलता है। आदमी लोग को और बहुत सारा बीमार है हम लोग का डेहाल बस्ती एरिया में, बनियाद सर्कल में। क्योंकि अभी मेरा घर का माई भी, वो भी बीमार है, क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ अच्छा इलाज भी नहीं मिलता है। ऊपर से इतना खराब हवा हम लोग को सांस लेने में मिल रहा है। तो गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी एक्शन लीजिए। और हम लोग का ग्राउंड बहुत काला हो चुका है कि हम लोग का घर का अंदर में भी, बेड में भी अगर सोने के लिए हम लोग घुसता है तो अभी साफा करके हम लोग बेड साफा करने के बाद में सोने जाएगा, फिर 2 सेकेंड 4 सेकेंड के बाद में फिर गंदा हो जाता है, आग में घुसता है काला। क्योंकि वो कोल का डस्ट है ना, कोल माइन का डस्ट है, तो और मिट्टी का डस्ट है, क्योंकि बहुत खराब से काला करके निकलता है। तो सांस लेने में हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। और हम लोग को जो यहाँ में वाटर रिसोर्सेस है, जैसे हम लोग का उमट्रू रिवर, अभी ये बहुत गंदा हो गया, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बड़ा इंसेक्ट भी होता है। तो वो सब इंसेक्ट को कैसे साफा कर जाएगा, अच्छा करेगा, वो तो गवर्नमेंट का तरफ से एक रिसर्च होना चाहिए वाटर रिसोर्सेज के बारे में। तो हम लोग का यहाँ में लोकल आदमी लोग तो अभी खाने पीने में भी नहीं हो रहा है। और हम लोग का मेन बात यह है कि खेती बाड़ी हम लोग जहाँ में खासी हिल्स में पेडल नट्स एंड पान, वो पान को हम लोग बिक्री करने लेके जाने से कहाँ का है ये पूछने से पान देख के ही आदमी लोग, और जो कस्टमर है ना, वो इनकार करता है कि ये डेहाल का है, क्योंकि वो खरीदता नहीं जा सकता। 1 रुपया 2 रुपया पर मोहरा में हम लोग बेचने से हम लोग का यहाँ का लोकल आदमी कैसे खाएगा। और तामुल तो पूछो ही मत, अगर तामुल तो रह जाएगा तो हाजिरा बहुत लगता है, एक आदमी को 2000 मांगता है, क्योंकि वो काटने से ही आग में वो काला धूल घुस जाता है, तो आदमी को बहुत डिस्टर्ब होता है। तो यहाँ का अभी पाइकारी लोग अभी लेना बंद कर दिया, क्योंकि बहुत इफेक्ट होता है ना। इसका वजह से यहाँ का जो खेती बाड़ी होता है वो सब कुछ एक भी अच्छा नहीं होता है। अभी जितना भी आता है हम लोग मेडिसिन का जो सब्जी वगैरह खाता है बाजार से खरीद के, पहले में हम लोग इतना फ्रेश फ्रेश सब्जी खरीद के खाता था आजकल, लेकिन नहीं मिलता है। तो इसलिए हम यही ये गवर्नमेंट से विनती करके रिक्वेस्ट करता है कि हम लोग का ये पॉल्यूशन को अच्छे से देखिए, एक बार रिसर्च कीजिए, क्योंकि हम लोग कंपनी को बंद करने के लिए नहीं बोल रहा है, लेकिन उसको फिल्टर करने के लिए फिल्टर करके छोड़ने के लिए हम लोग गवर्नमेंट को एक सलाह देता है कि वो अच्छा करे। तो यही हम बोलना चाहूँगा। थैंक यू। Nadu ki khenna school ki bajulit school man la kasngi khamtam ka school Don Bosco Higher Secondary School kabadon hasinda kite ki karkhana kila ot la nam ha kaba kila donru ki ba shemjing e wat ban ring man siem bat bon sien haba ki one man step ki ha ban nyat bat pen khu chua ya ki ben school bat sari ki kamra namar ka jing jabo bat wat ki nong hikairu ki pen pau ya ka ju ka jing e. Pamela Paumay. I'm from Manipur and I'm coming to study here. I'm staying in hostel. My name is Sherika Maupnyang. I stay here in Hadlibagan only and I study here, Don Bosco. Oh, it affects us in many ways. Like if we uh, breathe, also we can't breathe properly. Like there's so many dust also here, and while washing clothes and all, like drying them also, like there is like black in particles, small particles that dust used to affect in our clothes also. Like while sweeping our house also, there is many dust. Though we sweep them many times also, but still there is dust only. Even water also, it's very dirty. While washing face, sometimes it came out. It's not me, but friends. My friend. Yeah, this also is the problem. While taking bath also, like the water may get very pollution, so we can't take bath properly also. Like if we take bath also, the same thing it happens only. Especially if raining, dirty water will be coming. Yeah, and it used to come out like pimples, like small like bumps in our face also, that one. So I want that to that the factory should be closed. Maybe if they can close also, like they should be fertilizing that the air pollution also. It's okay only. I must say the pollution in this area is really very serious, and many people are affected because of this pollution. Many sickness like
lung cancer, TB, skin rashes, and many other illness is there spreading. And even the PHC also has, they also say that it is increasing actually, these diseases. And regarding the students here, you know, it is a situation in which it is very polluted, and children are finding it very, very difficult, especially when they come with their nice uniform in the morning, and benches, even though it is already swept and wiped, still it is dirty. And when they go back home, already you can imagine the color of the dress. Then they are breathing the air that is polluted, and surely it is very painful to see them getting sick. Children, sometimes they come after 1 period or 2 periods, so we are finding difficult to sit, because either some kind of itching, or sometimes they say that finding difficult to breathe. That kind of cases also come. Then here surroundings also you can see the leaves are not so green anymore, it looks brown, and all this shows that the situation is not okay in Banihat. If you go to the villages, you can see the vegetable they plant is not eatable. It is with lots of this dust particle already there, and even the drinking water is polluted. When we come to the school, we have no choice except to clean and tidy up the place. That's what we do. Nakaliang uling do karat nongkerla, ula ong bakikun ki hajar kila juwan ut bonsien. Bat kum uling do rat, daladi ulamat ya ketika jing'e, bat watang bantat jan habaru ki patba kimnut syu. Namar ke jingher jong ki tedam yong, bat kala day kapor baka sorkar kan shim kia mardor, namar ki patba kim la syu pan sya ya ketika jing'e. Fish pangani ka factory, umyam distillation. Pakane ka factory ka puni akatram mayong ke dos, ke air pollution. Bakta ya ki brew, hakan ka snong lai sa snong. Dihal operbakan, hadibakan, nongkerla mikir, barnihat, kini saw san snong. Kini ki jingpun me terem, kalong bala sirkai pelat, mbak siu ban ki jingtung jingtep ban im, hakan ka condition. Baru ki jingtung kum ki terso ki muli ki jur ki jab kila taplut taki dos ki pum kwamda ongsu bandi sayoru mnaksu bande kano kamru mlongsu kamtam kini ki kwai tempo larben taki dosbin mnaksu ban kai namal kila taplut ki tempo hapsat kano ngila bansat boy poway setelah tempo mo dia namal kata ki public ki basong hne ki snong ki basong hne ki sem jing kamtam ki jingtung jing kenja mensim beriu ni ngiring mensim takal er ke bajabo ki dos sibon ki jingpang ki balakta ahonne bornihat jungi kumju ki kunlung leten nai akran su ki mak su banding mensim ka bangidi kalong ka ba larben daki dos ki pum ki mak su bandi ki hap apo ka ki hap apo kunga ki ringwel pat ki jan bangi that ru mak su ban that bangi sat jan ru mentoy nama saltang sifang ka dosbin kalawan latap lut ki jan baru mulong ban sat de kini ki jing ke babun nakta ingi akan dikasino kamtan ki jingpang kum ki jingpang kanser TB pat kiwe jingpang ki ba jorho kilangat hakan ka terem bayong ba penmi ka umyam distillation
kane kadeka problem kaba bhanang ta jungi nong song sinong bernihat hal halibagan nong kala mikir bernihat operbagan kini ke saw san sinong lakta jur kini ke jing katrem bapen mi ka factory umyam distillation dengan kerpat pi barakot ki media bawan hune bakin irap lem yangi ban pun sange no ya kena ka trem bagi ayu kinde da kano kano karukom da ka filtration ne da kano ka karat kalinti bakin pun sange no stop no kena ka pollution gibon ki pollution air pollution nanta sound pollution nanta idon sagi noise pollution ro sound pollution ro air pollution kakta ya ka sadam kakta ya ka khmut kakta ya ka jingring musim jungi karung sapok kamet jungi kena ka thawal jingpang jungi yangi lai pojan kamtam ke khunlung bapri kiba dang kha kiba dang san kena school ro kamju na su ban phong uniform naman kane ka khatrem ka penyong lo di uniform berkhon haba ngi sar ka yingru tang katadam musbah ka bar ben ta si inci aranci pegi pilaban pegi ni jing jing tap berkhon atap lo di tadam berkhon na su ban nei eru pin sar mentoy pin khui mentoy ban nei eru mentoy su kane ka di jing ya juga silong jingi baro kini ki ba la jar ka teng mo ki sino baro de kubli sibun tang ni khinjar nga aya pi kajing bamoy la kani ka khana bun ba kajing te nagaliang ki pai ba ro bonsin la chuan ki ban ut ban nam hai ki nongilam de garaj te nga kum ulung do ne garaj te marla ba cuma sa te mardi du ba ut ban nam ba kiro nga di hiro la ya syam hi kata kajing bun ba kajing kam tam haying la jong la ya bun ba kajing ki pum pum ki bawan la kini karkhana kam tam pum pum ba mi la kani bun ki ba wat ba that chan ro kam long shu ta pithat jan man step kum tu ka you had ba pithat adu sau boje kum tu ka hap ka tu omjer ka yong lut ki jan baro te dalar khiang ro hap kan ther andre te pi phong kum tu ka buj lut ki met ta ki tu ki pui pui te so ki we ro kam tam he ki ni ki si wi syam jing lang ba ka jing mi jang dam la ne ka er jobo jang ne factory ke khna school kam tam da ki le school da phong uniform da ki le school tak tang ki sar ya ka school ki ben ki neru ki yong lut ki uniform da we de tu kam tam ke sim jing jong ni ba palat hi ban ring man sim bat pelat musim mo ngitan ya dekat dam jabo ngitan ya kan ya iu magara dam te teng teng ga khmut ro ga kumset teng teng ka sakut lut ha ne ha slak iu khmut mo te ngisam jenjar ha ya kan ne nomor ba ngin nagaliang jongi ngela yale kat bola ban penduna la ne ban kren saki lor bahalor Henry Club ngap yang ni tiki jing kidang mi susu hai gine gisni kalau nang palat susu lang ba ka jing don jing gine ki atli ki factory ki bat mai kham tam kum ka CMJ bat kine ka yuka umyam mo facilitation mo destination tekine kham tam ki ba pun palat susu hai gine gisni ya ka air pami naka te pi ya gini gisni ki jingtum jing tap ro kim long shu ki haba khet ukwai bledi shaki pai baru kador kaduna haba yede bet kine batung terso ru yong lut haba yede bet kine ki kiwe ki jingtum jing tap ro kam so bha shu long ba ka jing
sno jong kane ka tedam jabo hang tu namar kane ka tedam ka pher ban ki we ki jabo namar kane ka tedam jong factory ka bitna hang tu sisen la bit hang tu da site du ka long ka sakut ben te ka long ki jing e bun phai ki jing e ni syam hai ki ne ki sni hang ne te nakaliang junga kum ulung do jong ka raj kam tam ngila form ya mata banyale ya kene ka pollution ngila form ya ka we ka committee baro ki bonihat area kinlong ki snong kinlong ki member hagatu ka committee ngi form ya ka bonihat area economics and social welfare forum ngi form ya katu pangile persya ya kane kal jabo bami naga industri. Bat ke industri ru kam jusim kia ya kene ki kam. Nomor kam tam ban penduna ya ka jingmi ya ka trem bami naga industri joki. Andre habing ipek shawe ki industri shawe ki jela ngai ba ta don yeng ru kam lei kami ya ka trem ka bakhuj ba suba. Andre ngai kene ki industri jongi kim juburom su yangi lane kimle ya ka filter har kom ka babiang ni kene gisni kitdem gibami na kene ki shna pun ki jingpang kham tam ka jingpang kum ki astama ki jingpang cancer ha kene ki jingpang kidney mo kham tam bon ki jingpang ni syam ha kene gisni kham tam bandi ya ka bandi nang tu hamidi ya ka plit ya ka tu ka jingtap jong ka pung habangi pet chapo ru karung wat dangi tap ru te habidi ya tu nang tu ru yo jingpang ya kiju hi ki jingpang pengisyam kum kene blai kran chakmat tenge jing hagine gisni kham tam ki khna khlung ki ba dang lung mo bon gi jing ya ki bapli ki jenjar batang berpensangkai ya ki sanai satu ki kwa melikai sanai satu andai wat hasurok alenti singkin ru kila download kita ki jabo tang dapat e we usla ding slasit ru ka bit lu akti te kum gine ki jing ngisyam dan nakaliang ga jonga kum ucarman joka forum bat kum ulung do joka raj ngakarpat ya pi tam tam ke media bapin ya rap lang berkeren saka government saka pollution control board but saki we kam tam sa DC office but ki we ki department bala banyada ya kane ka pollution hendrai ngi kila jenjar sisa ki basong hangne aboni hat area borok ka we jaka bangin im hapo nyo post nam da jalong kumne te tharai hapo saupo ru kale yang ben im namar kata ngi kerpat jur ya pi skoba bapin ya rablam Unong thok khubor ulai yoru banyak kendo bat UMLA ka jirang uba Sosthenes Sotun ubala penpau ka ju ka jing sngokya halor ka jing nangjur ka jing jabo jong ka tega than bat kum UMLA ula kerpat ru syaka sarkar bat katanat Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB baka dewan shimkya bat telaka mardor ya kite ki karkhana ki bajumlien ban penmi ya kitedam jabo bat kata ya ki patba te hawide bat ka pollution hane haboni hat nakle jonga ku muamale ngarap da kijing sokhya ka bajur hadu kata hawide bat ka khubor kumba barok ka parthai kitip ba ka boni hat hawide bat ka jing jakhlia nakadaw ka jing mi jing hitem factory hadu menta kasin ka baar ba ka boni hat kadai ka town ke ba jakhliatam apo kari India kalong ke ke ba susi habangi ya ki tedem jakhlia ki bami na ki factory but kane labu jing yanga bat kumju we ki pajba ke bem basa ha kane kathan te nakalian jonga ru daladehi ngayo mat
ya ka jing jaklia ha ka bidei bat ka tedem ka ba mangi ngi haban ring min sim ya ka jing jaklia jong ka ni ka than ka jongi te min ha kini ki khindiat sngi ngilai i biang ya ka jing jaklia ki tedem ki ba mi na ki factory ha ka ba ki don ki factory ngatrai kanum dei shu tangkawi factory ki bon teli ki factory ki ba kim sim shu kim follow shu ya ki kendon jong kami klia pollution control board dengan karpat ya kentu ke sarkar ya kentu ya ka Meghalaya state pollution control board ba kinsim kas action ka ba tenge hagani ka por ya ki baro ki factory ki ba yai light ya ki kendon ki ba ka Meghalaya pollution control board kalabu but nagale junga hagani ka por kumunong mikmat ya kentu ke sarkar bakin sim ya ki lad kilenti ki ba kham perking su ha ke bede bat ka jingpen mi jong kini ki factory ya ki tedem ki ba jaklia namar ba ni kum ki pa nyong song snong ki ba im masa ha ke ni ka than kat no ngi kordet ngi ya kendu ki jing ki ba bon bang ha ban ring min sim ya ka tedem ka ba jaklia na ka por se ka por ngai ka jalong ha ke ni ka than ki jungi ha ka ba ki factory kimburam su ya ke an jong sarkar dengan karpat ya ke sarkar bat ya ka department ya ke pollution control board ha ka ba kinhaban sim ya ke jingket kli ke bajur kin sim ya ke jingket kli ka ba kine ki industries lane ki try jong ki factory ki bon set up ki business sangne kimdei ka weiru kimdei ban yai like ha ke bidei but kajing penon kam ko jongki nagamanta kanu ke business ko jongki haba kile ke business kimdei ban bu ya ki pajba ha kajing ma kani ketika jingkepat ko jonga ya baro ki industrialist lane ki ba one set up ya ki factory ha kani ke than barihat area hibor kowe ya karpat ya ki ba kimla ban jai like ya ki kendon ke ba ka Meghalaya pollution control board ka bu bat nga karparu ya ka pollution control board ba kinwan ya ka surprise inspection man la ka por ngi ba im basa haning itip kanu ngi sothu ba ki pat ba ki kendu sisa ya ke jing ki kendu sisa ya ke jing jinjar na ka daw ya jing jaklia palat jong kenika mariang ka ba mangi ngi em ngi sa ha kenika thai Haba bud din ya kate ka jing jong ki patba la yo ru banyak keren bat u Deputy Commissioner ka Ribhoi District u Abhilash Baranwal ula pintip bakathan bernihat kala syajit ha ka National Clean Air Program bat kumbalong menta kala donru ka jingwal benya ya ka jakami jong ka tedam bat la patharu ya ka tanat MSPCB ban penlong ka jingjurip ba man la kapor bat kito ki karkhana ki ba pen khen an kin sha khang khardab bat sha pangat haki kendon an. We are working in close coordination with MSPCB. As you are aware, Bernihat is one of the non-attainment cities which have been selected under National Clean Air Program. We have submitted our proposals to MSPCB as well. Simultaneously, there has been one study conducted by some research organization regarding the sources of the pollution in Bernihat area. MSPCB is also going through that study report. We have submitted our proposals under 2024-25 to MSPCB, wherein we have also included outdoor air purifiers. We hope that it gets approved if it is as per the guideline. And simultaneously, we have also requested MSPCB to conduct routine inspections. One inspection was recently carried out in the month of December itself on the instructions of the district administration, where all the factories were inspected simultaneously, as it has been informed by MSPCB that those industries which are flouting the emission standards will be closed down. Moreover, we have also requested MSPCB to share the real-time emission data with the district administration so that we can also see for ourselves whenever any industry is not complying with the emission standards, we can immediately take necessary actions and close them down. Namar kata ke Bernihat kala don kam ya ke jingkala
But nakal yang ka sorkar leng ba katanat MSPCB kamde ban chu shong klik ti ban sngap man ya ki jing e jong ki patba. Henry ban ne ya ki te ki karkhana ki bamburom ya ka jing e jong ki patba. Namar ban chu imsa ha ka jing jabo nadu ki wa kan air pat ko kan long ka jing tem ya ki patba ki ba shong basa ha ka te ka than kumba ki la pen paw ya ka jing im jong ki kalong ka balingkot ha padeng ki jing pang jing shitong. पानी भी पूरा गंदा हो गया, नहीं तो इससे ज़्यादा बहुत साफा था। अभी देखो ना पूरा गंदा है।